ይኸውልሽ አሁን አውሪ የሚያው ሰዎች ስላሉ ቪዲዮውን አይተው የሚያውቁሽ ካሉ እኔ አውቃታለሁ ብለው ይደውሉልኛል። እሺ ስልክ ቁጥሬንም አንድ ላይ ለቀዋለሁ። እሺ ምንድነው አሁን ስምሽ ማን ነው? ስምሽን ማታቂ የምትሰሪበትን ቦታ አታቂ ባልሽን ብቻ ነው በቃ የምታቂ። እባካችሁ ስለ ፈጣሪ ብላችሁ ይሄውና ባለቤቷ ይሄንን ፎቶ ብቻ ነው ይዘው የወጣችሁ። የትም መንገድ ወድቃ ሰውዬ ሱፐርማርኬት ሄዶ ሲመጣ እንዳጋጣሚ አግኝቷት ነው። እና በፈጠራችሁ ሙስሊሞች በአላህ ክርስቲያኖች ደግሞ በእግዚአብሔር ይሁንባችሁ ድረሱላት። እህታችን ኢትዮጵያዊ ናት። የምር በጣም ነው የሚያሳዝነው በዚህ እድሜዋ እንደዚህ መሆኗ ያሳዝናል። እና አላውቅም ብቻ ምን እንደምል ግን እባካችሁ በአላህ በፈጣሪ ይሁንባችሁ ይሄንን ቪዲዮ ሸር እያደረጋችሁ ለቤተሰቦቿ አድርሱ። አሁን ሻወራሱ ስንጨት ምስቃይ ይሌላት ነው ምንም ትረጋጋልኝ አልቻለችም። እስኪ አሁን የሚበላ ምናምን ለማብላት እየሞከርኩኝ ነው። እና እባካችሁ በቃ እንዴት ብዬ እንደምለምናችሁ አላውቅም። እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አጋጥሞኝ አያውቅም። እና በአላህ ቤተሰቧን አፋልጉላት። በጣም ነው የምታሳዝነኝ። የመሰለሽ ልጅ እንደዚህ ሆነ። ለመሆኑም ሰውዬው ጥሩ ስለሆነ ነው ከመንገድ አንስቶ ያመጣልኝ። ግን አላውቅም የወጣችበትን ቤት አላውቅም፣ ከየት እንደወጣች ራሱ አላውቅም። ያው አሁን ገና አምጥቻት አጣጥቤያት ነው ይሄን ነገር እንትን ያልኩት። ምናልባት ማምሻዋን የሆነ መዳም ይገኝ ከሆነ ብዬ እና እባካችሁ የምታውቀው ካላችሁ ማማ እኔ ነኝሽ ምንድን ነው የምትያቸውሽ? የራሷን ማታቅም ስሟን አታቅም። የት ነሽ ምንድነሽ አታቅም። ራሷን ስታለች ግን በቃ አንድ ኢትዮጵያዊ ናት። አዘለም አቀፈም ያው ተሸከመ ነው ኢትዮጵያዊ ናት። ስለዚህ በፈጣሪ ሆነባችሁ እርዱኝና መለና ሲዛት ዋን ጉያ ሰዲሂ ጉያ ለማ ጉያ ሰዲሂ ከነ ካና ደደቢ ጉዳ ቆረኖ ፍቆኖ ጉዳ ጮከሜቃን ሀጋቺ ከሰ ሰደካ ለምኒ ደደቤራ ፉተካ ከሰ ጌኔ ኤርጉማ ሀገነ ሁንደቴነ ኤርጉማ ሀገነ ሁንደደምኔ ኢtti milkoomne milkii ajaa'ibaatiin isinit deebine jechaatiin turre malee milkii dhabne bifa amma isinirraa dhageeffataa jirtan kanaan isinitti deebina jennee takkaallee hin yaanne. Namaafillee jaarsummallee dubbachuun haquma jirtu namni haaluma kaleessa ambaatitu jaarsummaa walii ta'a. Namni dirree kana gubbaa fuudhaa gadi naa bu'a. Dirree kana gubbaan naan laalina. Wanni naa laalamtu lafarratti naa haa taatu jecha oonlaayina kana gubbaa dubbatillee mucaa kana kun keessi lafoo jiru kana nullee waan san ragaa godhannee maarree as gubbatti ilaaluun hin taatu. Haala nageenya kiyyaatiifillee gaarii miti. Baajataa yookaan ammoo waan dalannee kana takka lama jedhee risiitii si lafoo qabaa as gubbatti mun gaarii miti lafa gadaa buunu jennaan mee waan kana lafa gabbuuf lamaarree wanni gaarii lafumatti jennee fuunee lafa gadiin bu'an. Haaluma lafa gadi bu'annee nammootu akka qilleensarraa sana osoo hin taane lafarra nuu qajeelti jennee waan itti amanneef. Amman kallattii maawwanni jechuu barbaade mucaa kanallee waan gaafannee qoranne qabnaa mucattii sanallee waan gaafanne qabna. Nu'uun warri jaarsaa wanni as keessatti hubachuu qabdan himata mucattiitii fi himata mucaa wal bira qabnee laallee dhugaan arraba abbaa irraa bahu nuqaamaan gurbaa kana bira jiraannee baajata isaan beenu mucattii tana bira jiraannee baajata jaraan beenu. Haqa jara duula maanii jiru eenyu beekaa rabbii aanamaa guyyaa jummaa har'a qofatu beeka. Nu ammoo maal laalla warri jaarsaa haqa isaan dubbatan arraba isaanii irra dhaabanneeti. Mammaaka hedduu itti mammaakaa turre gurbaa kana. Itti mammaayinee bareechifne silaa namni jarana yeroo tokko dubbiillee fidanii humnaan afaanitti waliin cuqqaatu. Buddeen afaan nama kaayan malee dubbiillee afaan nama hin kaayan. Himata wallaaltee hayyicha abaarte bitata wallaaltee gabayaa abaarte san jarasii mammaakaa turre. Gaafanne mucattiillee gaafanne mucattiillee bifa tasgabbii qabuun haqni kiyya kana jettee takka lama jettee tarreessitee himti. 1,128 himatte takka jettee lafaa kaafteetiin isallee qomarra qabanne nu warri jaarsaa 1,128 ta'e achii ol ta'e isiif rabbi beekaa isaaf isus waliin beekaa jecha nu warri jaarsaa maaliree himata isii fudhanna. Himata gurbaallee fudhanne achirra dhaabanneeti jecha nu gaafa ji'a tokko keessatti ji'a tokko bulii 15 keessatti 2,600 ka'umsa lafaa ka'anii eegalanii 38 dalagamu barreeffamaan qabannee galiin yookaan ammootu wanni hojjetan hamma kana gaafa dhufu galiin achirraa argame hoo hagam
لفجراتي اللي قلتوا له هندندو ماري مال قونري